wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani hujria hanyu nazimwendeleeni. Dobe hazan to saza salamu za hatu rambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjouri samihi mbabanu rilio beshanga bombahidza mbabi shayo wajibu holi hosiwa na Wakomori haukaindensi hatu Wakomori wenji aminukana imada ikaundo zane hansi banu ngabo bandu ya wandu yo haki hao ijo mkini hawa nelewe na iha wake kwa jibiwa ye mesaji ikaundo njoka hibe haba shayo wajibu ni behe mesaji banu haukamimwa na Mkomori mira ya Mkomori wajau ngamino huri ya wahangu ya ukana miko mru ya nula kwezi wa taifa la Komori wajaunga mrongozo ya daula ya Komori. Daula ya Komori ngarishukuri yao hena mna ya he diplomasi kao ndo mwashinda mwatanga nyazensi za majirani ya ushinda waje wake bazima ili mshinde wafeti. Shawaja ubo daula ngaranzori mweshelezi zeniri mwambia nukana ijoka wajibu ekaze mfaida ngaziparihani hao itiko wajeni wala wajabanu kabati mfaida haukangari wenawe Senegali riwonwe Senegali eka enamne kaundo wajeni wako wajilia shabo parihani hamfaida yabolelo yino ngarjojwana mbegari shukuri yao ye daula homsharikiano washinda watsanganya haruma zensi mbali mbali shange bidio bodaula ridohunda zemfaida ititokabalo wajeni wala pia wakauja Komori ya ukaya we daula ketsu hunda faida aukale lo inunga rjo shukuri ya diplomasi kaundo yafanyishia nando ushinda watsanganya zensi za jirani ya ushinda waje wandu wake bazima yotsi haba sha waja ubo daula ngebidio zemfaida zirudisi do parihania ukaya mrungu juziso ya ukaya lelo yinu ilazimu ike wajau wajeni walaho huja yawe Komori parihani hemfaida ndai lelo wana wa Komori ngwenda oshini zemaliza hao ngwendo shini ngwendo waifanya biashara abo lelo rikaulinda ye biye e visa ani bake namna ya ushinde mwana Mkomori ya shinde ya juhende shini lelo inu zemaliza tungazirengwao zenda Dar es Salaam haunono habiashara yabo lelo rikaulinda ukaya bibi Samia yabo lelo inu wakahuja waje waonese ukaya umsharikiano wa hatu sine Komori yabo lelo mwana Mkomori ujokangwa nzwende Dar es Salaam shay visa suwaike bure suwaika ikarali jana ikerali mengo mitsano izo deze faida ritsahau bodaula izo ndizo faida sisi daula si wana wa Komori yabidikeo mwe riziparise shatsi do soka wake wajeni wajo uliviwa miliari waje Komori ike daula ketsu hunda faida yabakaramba de daula wade mwana Mkomori mtiti ya juhawa yendo shini ya juhawa yendo Dar es Salaam wonge kwazi ngarombao ikeze njema ziparihanihe haruma emakungumanyo nano wajeni kaundo wa jaru mwensi hatu hena saba ne fikira njema ilona anilone daula wadzimane misharikiano kwezi watukufu
Ebangenga aminukana yo wajibu uliho mirahia njebanu nionese ukananga shukuri yao namna ya diplomasi kaundo yafanya hazi ya ushinda ipare wandu haruma emabara ikaonga sikaribu nao shangari ombao tena zenfaida ziparihanihe aukabanu miminga muhisuka ya lelo wa Komori lelo daula ya Komori aminukana engelelo mshindi mwende muhundu namna ya he Ethiopia airline ya heze biye vozilo hali mwana mkomori hasahilishiha he biye zijuka omwengizo zijuka zipuhe yabonga mwele ukana yabondo bahanu daula ujuka husahilisha wana wa Komori ukana mwende mwangalie wananyasi wa he diaspora ngo Ulaya lilo inumru hajwanza yake na mwana hau yake na wana wararu shakatsujo wabala uja Komori hasibabu dezebie yabone lo daula holiho mfanya msharikiano wa hema kungumanyo ya ulimengu ya karibu na karibu muhunde namna kwezi mshinde msahilishe zebie zinu bawana wa Komori ngwa walembelea kwezi watukufu wa Komori bantu anzani kemle banga simasiunga miharuma hija wanule lo inu narikubaliane ukaya hamanga buwandu walona heni haunga buwandu walona utukifu una premier dame ambari ukaya nima journalisti ezaritabisha dabu matsu shindo filme mzadze ambari rajua ebanu zenkabwa yabamba habamba nkabwa hindi ebanu hakanka robwe ebanu habambe makoshi ya Ronaldo shama journalisti mto filme mzadze bibi ambari yembidi besha mzade mtanzani hende harenge makoshi tsa labo kwa mamrulo na bungu badinga bandu akovanayi hoka bibi Samia tijindovi yasubutikezi la dezinkabwa ya kauvamba nkabwa ya tukazi la nkabwa za mrulo na bungu hakautsatsa zale bungu ezila nkabwa hindi shanyima journalisti banyo mfanya nayi haukaya kabatsi mru ya jua ebanu mzadze bibi ambari ebanu hakanka robwe hau haba mbema koshi ya Ronaldo yala iso diso na kanzari dojua ani haukawandu kansi wafikiri ebanu premier damu namna havaya namnaje ebanu zenkabwa yabamba habamba nkabaje haukaya mumono sola hende hakaza ngwaje liya hashindi haparsa zerebani hauka hakaza mabwabwa rebani madu yanakao hama na wala wakovura lebange abala wala wakovura lebange wakaza rebani nzidu swafi bahizo dizo bibi ambari yazikazo sikwajana kwezi watukufu wa Komori indensi ya hatu lazima rjebanu rdo zamba ka inu densi ya hatu Tanzan rongoze mne jomba gabo mne jomba tsola wa shintsujini wambwarimo mpawo ebanu wewe bomo mpawo bomne jomba mtsujini wambwamo mpawo kwamba wewe uka Ulaya banu lelo inu rikaufikiria ukana namna wewe ujifahario ndo ukango ujifaharia ukana ngawe hamade mwana nyasi mumwali ya limawo zenrovi ya joshinde keo mweha wa hoha nduzahe ebanu webo mompao wewe uka Ulaya kartsujo hazufanyawo yonferia haho lelo inu ngojo Komori kabatsuka maji moroni hau kabatsi maji kabatsi mwenje kabatsi lopitali kabatsi msomo kabatsi mbendwa hula ngonwe biashara heli iliyo bomo mpao ebanu lelo bomo mpao muntsimbilize video zaho ngwanzo ikengo ani ngorendo wa Komori kanao wonsujo wandu hindi nikiabo wewe ngwanzo ukengo gojifari na ndongo ndi bomo mpao jabanu rihambiye bomo mpao kana zia wana mafitsi waho zia wana mafitsi waho ikahuwa ho handuza ho yo problemu yaho no handuza ho
haukaya kujapa banu lelo yinu bomo mpao ikabidi ke umwe urambie ukanga wensujini hushindi ulimishamba tsujini huwalandro vile lo yinu wakomori kari sujwa za barindi ni wajoba mwamba azali linu fujari azali linu krimineli banga mwanao le dima nashinda nafanya siwa ho handu zangu awenye wakomori kamtuanza mlime shawenga we Ulaya kari sujwa zo urendao shabu mwetsimbili banu bomo mpao heni wakati soja ufanya video za ujinga na ulaba udobire kebo wewe ngori aningama ngwanzo urirende hindu shitso hindu si wana wakomori hausi wakomori mwetsimbili ngojo ukansu filimu handu zao yo problemu naho no handu zao si hindi si wakomori no handu zao bomo mpao si wakomoreza ritahamu dabora uliliwa wananyasi dabora fungiwa wananyasi dabori tso hundra maji dabori tso hundra mwenje dabori tso hundra mbenura hala dabo ensi hatu ya rongwa ni mafavalu ensi hatu ya rongwa ni makrimineli hanafule lomo mpao heni wakati ujoka ufanya mba video unga wemba bahanu ngolo mba ndrovia ngolo mba tapumliteri ya mudoka ngo tso hamarowa komori uwarende hindu shitso hindu bari huwa ho handu zao yo problemu yaho no handu zao bomo mpao wongeka radhi bomo mpao babanu eka nga manzori doja banu rejare jibulana refedhe hilana banu nga sitayari we mtsujini bomo mpao na wengo njuondro kema kazi yangu muya fanya mtsujini shabanu komru ani banu mrunaje banu holiho mrumdu hazi hamanda we msobanu je uonese yakuka lelo huka Faransa ujabanu shanga we banu kabatsi mwenje kabatsi maji na wengo ziono wandu wafungwa ubure wandu waralwa hitwa kabatsi mahakama hizo ndizo abidike mru hamanda we mrumdu hazi hamanda we ngozo neso shamotsi mbili ngojo kamba banu ngolo yendrovia maji au ngolo omkata maji shabo ngojo uhamaro wako mori udone salade daho no handu zaho yo problemu yaho no handu zaho bomo mpao yo problemu yaho no handu zaho yo kaujari husu handu zaho ezari husu do wana wako mori waralwa hitwa batsoma hakama izo dezari pasa shika ujaba nungo jojo kensu filme wone so o handu zaho sindi no handu zaho wangeri kaujaba nungo banu inde nsi hatu lazima rirongowe sha yo wajibu heni mrujo habanu kwanzo ikenguri hamaro yarirende hindu shitso hindu bari mruha wa ho handu zahe sitso joja banduri mjibu eni jonya sitso joveya eni jorabiha sitso jo yabeya banensi numkabatsi mruro kabatsi mruro hataru mwembatsinu banu sumwambia nindondondro ya ukanekari jabanu ngari rongo wao sikari rongo wa bahi zeja zankode garjo himari wane zeja za utila na zononde garjo utila na zononde zeja za uvisa na malaho garjo gastayari garjo uvisa na malaho asukwe banu kabatsi mruro siri sarifu wongeri kojari wambie banu bomo mpao wana video wabatani wao na wakaze kifudingo hii kango fanyo ze video zao kujutendari mwelo hoteli wende walo mkatama jiwa hao ujifilme sha utsido hama roa komori kutsuelewa komori kutsuelewa sabarindi kamonti milujo uju haudobira mboka wa komori kwa tuanza wafanya ebanu gabo rijuanza rike karfanya hazi ngiyo ndao bomo mpao hazi ngiyo ndao no abo juzi ukabanu wandu majana matsanu watolo hazini haya yabo mwana mkomoru tsanza fanya hazi wenge ndao bangega ruhambia bomo mpao minja jabanu njeni humenase shainis jo hujatsirwaya henis jo janziro ngamjorwaya shayo wajibu jeru hambio kane kanga wana video wa hahu wanzo do wafanya do handuza ho ya uwenesa shahulaulao shauti do hamaro wako mori wonsi pia askari na ujua sikendensi ya hatu sibanu karitsura hatamba mru sikaritsuri ya hatamba mru indensi ya hatu lazima rjebanu rjeri zambi
rionese utukivu na ukanatsi jau lelo inuka bana ujo kiriba ke wangu watote banu montimbi lingwa fanyomba visa video bari ngwa shindo wali mba pati hau bari ngwa shindo wali mba pati hau handuza hau watulambaka ro watote banu ni wakati watso fedhe hi wangu banu watado basi ha werenda wanru sihindu werenda wanru wani no sikarna ukubali ngari mwambia nukana indensi ya hatu singwa jela singa sitayari siti mwengoni mwandu adingo utawa we nja mabangani si ukabanu si ukingi ya eni zijohuja ngonge ngaru hambi yao bomo mpao ya ukaya tafadhali wana video wa batani waho wake waho weno wanru haho shamo nsimbilie ka uhanduza hongi honduhuze yuho mferi ya honu handuza ho shaka ujaripasa ka ujarihusu emana lelo washinda ujoka ulekezo handuza ho utibanu ike yabongo joka ujawushekezo mbe ukana mwanamkomori nende alimenro via uye nde alimembatse bamingono wona alimembatse tsamiti waho handuzangu shema na wawaha dabo ulo ulaya karitsu jo ulangore ndondongo ndini gofanyo hazi utufanya hazi shayo problemu yao yabongeri kaujaba nurambe bomo mpao kaya wana video wabatani wao weni wakati ujo uri hamara sitojo jaba nuri ureponde sitojo jaba nuri ureponde baba nu haina mrunge na babalaji na singa si ngarasumeo kanga sina zemvuza uwana ngasina zemvuza urenda nai satumba mpaka mbabi alhamdulillahi wanu mwengoni mwese ndongoni ko hamba wanrukana komba ndongoni ria wanu mwanadamu mruria ya ukange na maisha yabo mrungurio yatijohufa yatijopotelwa nemesha yala shawanru hamanda sikao ngaritsingo yeshia mambuzi yabo karja joria horenda mrunai rimwangamize mesha yae ayemba biyo mruna dwelewa kaya mru ulona maisha wandu hamanda seka kartina maisha ho juruhu mru rimrende hindu shitso hindu yo fasili waleta mbude ulona maisha de ukoka muhara ya ukatifungwa ya tifumwa ya tiralwa hitwa olade kokaruma problemu shaina mruti na maisha weye ukatayari yaba huwe mrwe marumbo ya ulona maisha wange indensi ya hatu kabati mruro mru kabati uro mru singa mwanao ngasaru mji waezi ngari zunguli yao kabati mruri mrao wala kabati mru jori shangaza au kaindensi ya hatu yabonge kawajibu rito jaba nujeri rongo wembabi rimwene senu kanga sivanu ngasi hashiri ngasi namo ngasi wanono yabonge atanda yabo marahaba menji wa komori mko udunga ze live za hatu au kari mwambia ni ndondo kana ngaranzao wataalamu warisaidie izwe kaundo ramba banu nando ushinda ya ukano wa jeni kaundo wa haja yekomori pari hani hefaida yundu hefaida dingo hii ba itikeze mali zilezi toka urengwazi sampanyiwa sha edaula enamna ikawa ndo washinda diplomasi kao waifanya arumema kungumanyo ya ulimengu riundre faida dingo hii ititoka wala wajeni watoka huja ikeka rutunda faida vongenga rimparao ni nyidaula msane muundane mashirika ya mvio ilimpuwe zebiye ba wananyasi wa diaspora ya bodo banu wajohunda faida haruma daula hamanda ino au haruma yezi hamanda ino wanu sisi wakati ngabo wakati rijoja banuri hema sera ngabo wakati rijoja banuri hema sera rimtomwe ni manani ngabo wakati rijoja banuri mrongoze ni adabu rimwambia nukana daula ya Komori ngari shukuri yao he diplomasi kaundo mwashinda mwatanganya emakungumanyo ya hezenti jirani sharjo tena rjohanza wa Komori pia ngwajoha wenda Dar es Salaam ngwenda ushini rjohanza urunde unafasishia wa msahilishihano iliye mwanamkomori yashindende shini heka waida yashindende Dar es Salaam heka waida nanda boze bie zijopuha
na homba Mwenyezi Mungu daula ya Komori ni wandu mwarengensi yatu mshinde mwele wanene Ethiopia Airline ili ya ushinda mpuweze biye bangar aminio kana inge mpuweze biye yabo mrisahilisha si wana wa Komori sonsi pia au katsi daula Ulaya bahi hata mimi nlobanu nlone omhono hazi wahangu ngam aminukana mwana mkomori bulo Ulaya ye jabanu yabodo banu njo shinda nifanyele garlahe nshinde nundre zerali jana nrumie abonge ngari mparaoni daula ya Komori mrenko wa jitso dingohi ike ye feti ya mahamengo mitano ititokaba la wandua festival bahi ititokaba la ndua remengwari de bahi ititokaba la wandua zini konseri bahi shaipari hani faida ili o wana wa Komori wahundre faida ya he wa uhuru wa mahamengo mitano abonge ngaru tahao aru parao humedi msaidie aukayangu waja ilia we mhodari wa he hanyo nkali abonge ngaru parao bo humedi msaidie wene guvernoma ya haho ili mshinde mwende maungre mashirika ya hezebie zamvio ili mshinde mzipue ilo wana wa Komori walobo nze surtout de diaspora baraka ya hatu ishinde ya huja banu hanafasi ya ushinde ibalio wana waje Komori hanafasi ya bongezo lizo kaundori msahaoni guvernoma lelo kartumdeani guvernoma ya Komori rijo msahani munde na muna ikao zinurimwambiaoni mzishi edingo hii bangar aminio kanaika rirenge uhuru wa mahamengo mitano nwe mwana mkomori ulo Ulaya katsushindo jabanu haina mahawararu hauya jofiwa yatujo shindo jabanu hasibabu dezebie wozilo hali ya bongar aminio kana kairirike haruma utrana shartike haruma huria kairirike haruma utrana shartike haruma huria yabonge wajibu wandu hamandasi richo jabanu rijeri rilauliane bonge marhaba menji wa Komori mjokanga mridungao marhaba menji wanama wa chaîne libre de Komori habari za Komori asemsiambeni Komori Dunia News yabonge garjoho nana wakati wa satse na ikahala kalmauti haririhiza zecha mapya salam aksantun marhaba menji garjoho nana wakati wa satse na heze baraka za Mungu na mtume wa ila likai